Mfowethu duku senikhona niwela umfulu ugcwele sasho kwasho isolezo kwathiwa liwela umfulu ugcwele but mina I think iselect TV iwela mfowethu kuthiwa la kuvinjwe khona impela nina nidlule ngithuka seningena ngithi awunifike kanjani la nama ngazi nifike kanjani but seniphakathi seniyayibona seniyawitness ukuthi nathi sesibuya phakathi. Inibingelele kuphina kuphela kufinye khona lombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikubukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our king knows with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Khehlelezi usibuka njengoba ngikhathelizizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Siyaqhubeka ke bafowethu siyavota aningakhohlwa ukuvota manje nginiphathele ngiphathele insizwa bafowethu ngoba sikhona la emzo lifestyle kusazoba mnandi kakhulu ake ngiyithole insizwa akayisondele eduze Dokotela Mfowethu konakele kakhulu Dumani yadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembece mfazone empandla hliziyo zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimba nemkhonto kwasikazi indaba ikhala amanzi dictionary indaba idida iSelect TV sanibonani babukele beSelect TV nginithanda ngothando kaLove namhlanje sila emzo lifestyle kusazoshuba kusazoba mnandi thina la singena khona two khona ke bafowethu sifuna ukubheka ukuthi kwenzakalani wasakuvimba ngapha waqhamuka ngapha sakuvimba ngapha waqhamuka ngapha yini kwenzakalani mfowethu kufanele wazi ukuthi angilona ulwandle ngoba ulwandle kunala lifike futhi livimbeke thola uthi alukho koZimbabwe nje alukho ngisibhakabhaka sibhakabhaka sivimbeki yabona nje amafa kuyo yonke indawo noma ungayaphi the sky is the limit sho kanjalo Mamelodi Sundowns but the sky is the limit njengamanje mfowethu uKhehlelezi ngiqhamukalana manje wangigcine kulapheni khumbuleke ukuthi angithwele but I'm a businessman fanele kwazi lokho lelo gama nje I am an intelligent businessman ngiya investor mfowethu uyabona le building yes I spent 4.6 million la 4.6 million hayi ukuthi ngithathe ebank ngakweleta no ngo February ngizobe ngiyidayisa 25 million but mina ngispende 4.6 million sengiyenzela imarketing ngayenzela yonke into ngithi already akazoyilanda nazi uyabona nje leli planga leli yes mfowethu ziyabuya la usazobashuthela nje izinto bakhombise ukuthi la kwenzakalani nebhanoyi likhombisa lento ngoba ngifike nanebhanoyi Dokotela ngiyayibuza ukuthi lento yini manje lelo kindiza la phela ngeke sazi mfowethu bayathakatha abantu ngathothi impundulu nempundulu injena iSelect Africa TV ihleze yenze okuhlukile emphakathini nokuhlangana nabantu abafana nani Dokotela enitshela abantu emphakathini ukuthi nenza ngani ngoba ndoda awulali mina hleze ngikulalela hleze ngikulandela every time abantu bethu thwele bekhuluma zonke izinto but egcineni ngithi le ndoda ayilali Mfowethu duku senikhona niwela umfulu ugcwele sasho kwasho isolezo kwathiwa liwela umfulu ugcwele but mina I think iSelect TV iwela mfowethu kuthiwa la kuvinjwe khona impela nina nidlule ngithuka seningena ngithi awunifike kanjani la nama ngazi nifike kanjani but seniphakathi seniyayibona seniyawitness ukuthi nathi sesibuya phakathi but mase kungenwa imali nizokhokha phela anginandaba intatheli ingena ngemali la mina bafowethu kuyaziwa bafethu angikhokhi mina ubuso bami buyangikhokhela Dokotela konakele December nawo usufikile ziningi izinto ama surprises onawo osiphathele wona mfowethu 17 December okoqala first gig sibe silauncha noma ngithi mina sobe sivula le ndawo ngokusemthethweni sivula la ngokuthi wonke umuntu okhona oSMSile rule number 1 please ungalenzi iphutha mawuzazi ukuthi uSMSile igama elithi mzo enambeni ethi 33013 you could stand a chance ukuthi uwine imali imoto ka 1.3 million Audi RS3 mawuzazi ukuthi uvotile thenga iticket lakho lokungena 150 rand general ticket uhlala la ku green corn hamba ku red carpet uyangena uzohlala la uzo relax but makuthi awulithenga ngiticket wangafika sabiza sathi wena oyinile wangekho ayike iprice buyela kumina which means it's a profit kimi ngwinile mawungekho ayike iprice yakho siyayithatha sibuyisele emuva those are terms and conditions sibuye number 2 laba sebefuna ukubooka bathi mkhulu sicela ukubooka ivenue thina sifuna ukuzozenzela into yethu you are more than welcome thina nje siyokubhookela sithi nansi inina sikunike life saver kuphela ezonikadela ipool namabhounce azonikadela finish and clear otherwise mfethu ziyakhala manje akusho kushubile bayamazi abaningi uDJ Stocky wamapiano bazobe bela bafana basegoli nabo kabza
the small ziyasha manje. Udokotela uDr Khehlelezi mhlawumbe lo ningizwa mangilo ngithi mzo udokotela uDr Khehlelezi namhlanje asikhulumi ngokulapha kodwa namhlanje sikhuluma ngento yakhe ayenzile futhi enkulu kakhulu emphakathini ukujabulisa abantu akagcini lokho uyamthola emcimbini yomaskandi eqasha abaculi ebenzela yonke into enhle emphakathini. Ngifuna ukuza lapho dokotela ngibonile mfowethu uyichaza ugcine ukhiphile statement izona ku Facebook ibe bhlungu kakhulu into esizwile yasiphatha kabi ekugcineni awunalizo oluphosa kabi kubaculi kodwa kube khona umculi okhuluma kabi ngawe singathini ngalokho uzokhumbula when it was level 5 or level 4 ngibe nabaculi from le till now ngiba support angithukile nami vele ngamangala ngathi awunali ibhadi lami nanga umuntu ezembele ithuna nkosi yami nakho ngenze njani ngishisa impepho ngishisa amabutho angazi noma ngishisa amabutho noma ngishisa izizwe ngoba zonke phela singamphelezela thina ezulwini mase imphelezela ezulwini kuyokhala amaskandi futhi ngoba mina ngiyoshaya inja khali kati mangikhahlela inja kuyokhala ikati njengamanje ngiyabona abaningi basajabulile basathe lo mfana mayisephihla inyawo esephuma ilonto umzimba wonke bayoqala bethi umthakathi uKhehlelezi but ake ngilunge nje ngamasibomu ngilunge nje ngamasibomu ngeke ngimzibe ngithi ngisebhizi zobuya ngimbone elinye ilanga ngisebhizi kwamanje but message ezoyakuyena ukuthi angakwenzi lento ayenzile angayenzi nakwabanye sengaba mdala sengakhula angayenzi anymore kwabanye ngoba uyohlangana nembila ithutha ngiyinyanga ngiyakuphinda lokho ngiyinyanga ngiyumthakathi omncane ngiyinyanga ngiyakuphinda lokho ngiyakugcizelela ngiyinyanga nize nimkhuze nane nithi hayi impela ugadlile angadlalele enyangeni nalo mthumayo ngicela ukuthi agijime umfana wabantu awumtshela ukuthi lalela yazwe ngathi ngithume endaweni errong uzophasha angicini ngokukhuluma kodwa ngicina ngokuye emsamo ngiyobika sengibikile emsamo ukuthi hayi bonanga umuntu engisukela ngenze njani ianswer sendleleni dokotela angifikanga nje la kuphela ekuthenini ngizokubona ngize ngakuphathela intokazi la engicabanga ukuthi you Miss Ndoni and lentokazi izomela amaZulu ithe mangishaya ikhwelo ngithi mina ngiyaphuthuma ngisakudokotela yathi angisali ngoba ngifuna ukusondela eduze kwakhe ngithola ibusiso izwi lakhe likhulumile mhlawumbe ngizobuwina angifunike ukuthi ngikhulume kakhulu ngifuna ukuyilanda isondele eduze kwakho ngenixoxele nayo ngoba sazoqhubeka singene khona to khona ngoba kumele sibanike abantu ukuthi kwenzakalani la ngaphakathi nkosazana ake ngikunikeze nangomkhulu ake nixoxele indaba nje nobabili shothi mina sengu-interview siswami njani yebo mkhulu ngiyaphela kanjani kama nesibongo nguZibulo wakazibani Zibulo wakazibali Zibani abantu bakazibani abakabani umthiyo nontana buwa nje esabula bathi njengesene nobhala amanqizo abanye bebhala ngensela ngamafushane nje ungcobo ungizwe nesikhwela ngazo makoti bakanjani ubonike nambona umbonile ungize gwilizi angivuni ukuphawula ngcono ngisula ayamsaba but ungizwe ekugcineni ugwilizile awusho kuyimiseleni wena njengoba uthi wena uyahamba uyalaphana uyobuya nani ngizibusela ngokubuya naso isicoco njengoba ngibona ngiyintombi ezethembayo uzoba ukhompyutha kuphi ICC ngomhla ka17 la eThekwini you must forgive me because this is a stupid silly question are you still a virgin yebo ngivirgin ngiyaphoqa futhi ukuthi umuntu omungenela uMiss Indoni abe intombi nto haw weminyaka uthi ulo sisu intombi nto usho kanjalo yebo inenze ukuthi uyigcine kahle kwaze kwafika lesikhathi ukuzazi ukuthi ngiphumaphi nokuzazi uzazi ufana nesihlahla esinempande ezikile phansi ukubona isidindi asisukumi kalula asihambi nomoya sele njengephepha litantiso umoya so ngakho ke ngoba ngiyazazi impande zami ukuthi zila ngiyazi ukuthi uZulu uyasiqhuquzela ukuthi sihloniphe futhi sisigcine siyizintombi so ngakho ke lokho ngingakho ngisigcinile mawuqeda isikole usafunda still sengiqedile umatric uwenza ini manje bengisafunda fundela ini kulomkhakha lo wesintu hayi siyabonga ke bafowethu nibonile ke intokazi enhle ke ningabisayithatha sivalile amasa